toe jy in die hospitaal kom en jy het sy na jou geroep, wat het gebeur? Ja, sy het na my geroep, my ma, ja, my. En dat ek ingestorm en ek het gordijn opgemaak. En toen sien ek sy lê daar aan die derms is buitekant. Toe het ek uitgegaan. Ek ken Bredasdorp redelik goed, dit is gewoonlik 'n baie rustige dorpie. Gister kon ek aanvoel dat mense is gespanne op die bouperseel waar die kind se geskende liggaam gevind is. Van die mense wat daar bou, dis mense wat daar geken het, dis mense van Bredasdorp. Hulle is dit eens dat wie ook al vir die aanval verantwoordelik is, hulle moet boet. Toen zei ze, mijn ma, geef mij een beetje water. Toen zei ze, maar ze kan niet water drinken. Toen gaf ik mij een glas met ijsblokjes en toen ik het zo bij mijn mond gehad. En ze heeft gezeigd aan en nadat ik nog klaar die ijsblokjes en toen zei ze van mij gezegd, maar ik moet dag toe maken, want ze kreeg koud. En toen zei ze, achterna dat ik nog die kopieërs klaar oortrek, toen zei ze, maar ze gaan nu slapen. Toen denk ik voor mezelf, dat is zeker die laatste. En was dit haar laaste woorde aan jou? Ja. Wat was vir jou die ergste uit die storie? Ek is swanger en oor 'n paar weke is ek self die ma van 'n klein mensie. Die ergste was toe 'n geneeskundige wat eerstehandse kennis van Annie se besering het my gebel het Woensdag en vir my gesê het dat dit nie net as 'n verkrachting beskryf moet word nie, dit was meer. Hy was ontsteld en hy het gesê dat my kind is gemartel. Dit was van die ergste beserings wat hy as 'n geneesheer nog gesien het.